Inusang a special kuratsa number. Ngay gahanap aton presidente iton Philippine Councilors League. Anak iton aton gobernador Ben P. Bardone. Aton probinsya tao iton una. Waray iba kundi Honorable R.V. Bardone nga papadisan an aton usa ang mga hermano mayor, usa ang mga tinatawag nila nga best friends forever. Waray iba Doktora Leonora Nicart Ganuelas. Once again, ladies and gentlemen, to give us a special correction number, our Philippine Councilors League President, Honorable R.V. Bardone, to be paired with Doktora Leonora Nicart Ganuelas. Music Maestro. PCL President, Honorable R.V. Bardone, Padis, ang aton usang hermano mayor, Madam Leonora Nicart Ganuelas.